Haringok na. Adok kurasa ke aneh di anak tondong dumulak ya mangarat sambatami. Asih aneh rasa ho. Songon na error. Astaga, anak brodai. Apa tuh dah? Tersongoni mau na jolo. Cuma angko di jamat tanah jolo. Cara penampilat ka sayo beda. Aku na jolo waktu bujing-bujing. Wengok tope ya. Indah pula harus memikir kong baju rayo. Iba juni ba ima. Angko senari indah. Utong manak to marung mangarat to terus siya bajunya sendiri. Ano ima dah? Angko macoy na jolo. Jangankan baju. Kolor ni ba kadang mamar kacamata. Ipertahatkan dope. Salop ni ba pemahutap na jolo ijalaki dari balastik ima. Ano? Malo ada pemangikat dia? Iyalah, harus. Kadang di kak ma. Ijalaki matali balastik baru ba paku. Kadang baru paku. Ang buhay minajolo indah dok solo pida. Pati lang. Beda dong. Memang pada saat jarang dipelak marsolo. Waktu imangan do pinipikit kon nyalak. Hindi tandala do picolop do cipatu. Na parah, may. Cela na sayo, maaf cakap dah, songot sempak dope. Wow. Napoli butuh halak TV, na butuh halak internet, yang penting makan dan minum. Indah marbaju tinggal mersempak-sempak. Ampun. Setelah itu, zaman pun berubah. Ya. Seperti roda berputar. Yakin do? Roma motor. Lari macu deh. Masuk tuh bagas nabe. Ditutup. Datang motor semua nutup pintu. Pintu, jendela semua ditutup. Oh my God. Hello my father and my mother. Malo jauh menjalaki na di sini nak kinarok tadi dah laku ma. Apa yang sondo amu? Ako masun ito nga tonga. Hala. Lambo kate. Oh bujak kasuna biar bangkon. Tempat nostalgianya di sana. Maka namang. Ada Sono madiri ini. waktu demi waktu kan nang kota rasubay. Kadang ya kan nasa minggu dope hapi nga ni masa bulan untuk itu mang membuat boru mo masadok parumaya ni jup jap ni muadok pahop langsung kan. Idaw may si Siaha, anaknya si Matolu. Pikir kon mang. Betul. Memang betul. Sangat betul. Pasdo. Pola bahasa Tobana ay tuhuduk. Banyak yang bilang sama aku lebih cepat menikah itu lebih baik. Karena kita masih muda, kita sudah punya keturunan. Gua juga pengen sih punya anak dan punya istri. Tapi gua cari istri itu harus teliti. Ang gusto mantan dunia laku mabado mantan kibataman mula na siya pramugari, pramuria atau kini salon. Tayo untuk menjadi teman hidup, I say indah. Karena Luna Maya itu bagiku tidak akan tergantikan. Oh, alah. Enggak levelmu itu. Ang gumangit tiba ada mang isaring do sotik bibiri. Gini bu, ibu mungkin tidak tahu yang namanya sosial media. Mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Pet, dan segala macam banyak lagi di situ. Pala mana tanda Facebook? Oh loh, tanay butuh ma istilah video call. Sana di ison di ba mangecek juga bisa marsidan antara jarak jauh. Di sima awal mula marsidandana udah culuna maya. Jadi waktu tembak maya itarimo ya au langsung dengan alasan harana ganteng ya ia pejeges kuida walaupun lewat pon. Nama lengkap niya Luna Maya Lubis. Apalagi dia senyum, leleng rasa supportan hari. Halak na pumaginjang, pasong manuk siam. Jeges, ipalu masude anak boru na dong ikabupaten on ipasuo tu siya ibandi ko tu siya sude diam. Imasakin jeges na yaw ma, inda dong pibandingan niyang goy kapungon. Inda dong piyon jeges sa ni huteken day. Soal montok, soal tonjol, soal silaw, juara sada duyay. Indo magambar na. Ido pitong natar lagi umabe, ang konsong no na pinamarid iyaon. Nikita Willy lewat. Ha? Pasdo. Sanganan manak baruy. Penyakit niya? Siya di umada, narok penyakit niya dahara na sanar si tiok bulan tiri sudah untuk rumah sakit, memeriksa kesehatan niya. Si botar, na orang muda doon. Wih, magi yaw songo ni botar orang muda di Jeges pada botar. Wih, mani kurang mangi songo ni botar. Wih, pas orang muda. Pak, lagi majolotong, masa mau jukon orang muda? Oh, majeges na, orang muda di dokon. Oh macam mga lagi mang. Ang bisa gari ulang na songo na botar tu. Cantik mada botar. Natkon. Pantas. Ang pupudo na lomlom ada baru ni bamay ba na lomlom. Maka na lomlom kita terus indong ada baru-baru babe.